okwiruka kurwanisa ekokoro okurukumanywa nka Rotary Cancer Run kukatanduka omwaka gw'2012 na n'ekigendererwa ky'okutaho unity ya kansa hari Nsambya Hospital kandi ubwa hati hiine byakozerweho. And we have commenced construction on 2 bars with 2 linear center testing. Andi twankambarara tekateka kuraizinga milioni nkabagana abiri mbarara yona Greater Mbarara Rotary clubs, Rotract clubs kwenda ngu supporting batayibitu abakampara. Omunyabuzare wawe nabasa kurwara kansa nobota kumanya noha otaragirwari twena ntumanya ngu endware egine basa kwizira. Ababonzire bahiga eminyeto kwetaba omukwiruko kandi nangwana nokuza kwechebeze kokoro kongana Cancer Run ne kwata omunyeto itwa myaka yitu it is possible kufuna cancer so okugeza okwerinda cancer mu Uganda nkihanga ryitu ntubasa kwija tushagike run bantu mwe tucheze cancer yo mwagwanyi nenda kuchirikare katugezeho okwatanisa hamwe kugira cancer twena ntubasa kujirwanisa obwire buchiriyo. Okwiruko nokwija kubahebera 25 by'okwezi kwa munana omwaka gw'2024 kandi nokushagikwa New Vision. Makuru agagasha kwa Adolphe Ayore.